dudon mi nu le pa ulena pol kanak sun tha hai mo chain info in nan kut kan lo kai tuni thong ni kul hluan ruk February ni kul hluan sari tlong kai ninga sim lama chun Phaungbina Y12 jet le Gyrocopter in voice som li Tlun bom an thak bor Ciamco MNDAA in TNLA an Hnawh an Ralkap hlei kwa an kai Kutkhine MNDAA in TNLA Ralkap paruk Kaiin kutan Thlak an Hriamhrei le an phone an Lonsak KIA control ram Hmun kul hluan lia nili sungah Vanzam in voice som red le panga bom an Thlak Phakani Mipi Hmuan sung tiangah bom an kami Mipi an Talbuai USDP Hotu Khin yi khwa a Dam-sii ti in lawlaki ti dai an zuar chu oin an leivut vau check ram tua raldaw Vanzam Ralkap councilin an lalut rerau ton jang penga CNA le ZRA Eastern Command an Kapaw falampeng Lati khoi pachang bom apal nga gan goi ralrang Hotu an thlengo helicopter an nol ti thu thang pole ane tabigi chain info thaikau naka mide thei shak nga pilaka Ralkap khiam tormi hlenga longte ZAN var leu swapi tu Rawlsuang Bawmtu pai thon thu ti pol kanun thanding kan thu thanga chemtiang in ngai sakdinga kalau som Phaungbina Y12 jet le Gyrocopter in voice som li Tlun bom an Thlak bor Ciamco sakang ram then Tlun lam Phaungbin peng sungi ho jang khwa chu February ni kul hluan ruk nia Y12 Vanzam jet fighter le Gyrocopter tampi in sun vu ten bom an Thlak bor tia theisi Phaungbin peng haung jong khwai an bazar veng tarau ri batin February ni kul hluan ruk ni jinglam na ji hlei khat rong si khan simlam khothim hnu na ji paruk luan tiang rau ri chip second bom an Thlak tia Mandalay Free Press MPF media in azuk pol thon anun tarlang sun vu rau ri bom an Thlak tu khala hinan chol hi lau tia ZAN na ji paruk luan Hnawh tol sung mi pakhatin rel jet fighter Y12 Gyrocopter pathum le Thlak nak Vanzam pani in sun vu rau ri an heli thruano tlut tlon bom an Thlak jet fighter polin bom hleiruk Y12 in bom kul hluan ni Gyrocopter in bom pathum an Thlak mi za te komin bom voice som li le pakhat tiang chu kan siar hozong khosungi indoor motor le motorcycle pol khal an par seksaki an kang milai to mo mi an nei ti chu kan thai pajiat chekchi ti kan thai hlia thai ri lautia arel hiloma mi bom an Thlak nak hozong khwa hin hriam kai mi piral kap khalan umlawi hi chana hin dawok nak le jiang ral lam chang vai nak thil man umlautia tol sung mi polin an rel hozong khwa hi Phaungbin le pin le bu peng ri tok nak khwaltlon veiwa nak zin pitluan ton kai khotum psi MNDAA in TNLA an Hnawh an Ralkap hlei kwa an kai sianram saklam la shu peng sung manyo area TNLA kempol MNDAA in an Hnawh hlaya TNLA Ralkap le an pol komin na tuan mi hlei kwa an kai tia thayasi February ni kul hluan khat nia khan manyo area nam khain ge ti TNLA Ralkap duty pani andoi February ni kul hluan ni nia pan hungi mipi ukhroi nak lam khroi tu mi pathum chu meeting ding veki kawin MNDAA polin an rakai athai suna an pathumin an run swa salnan pan noi le man kan khoi an khroi tu hlei kwa an kai salala TNLA uniform phrui kan lau mu sala sia jun kan lau kap that thlang ding an ti hlaya TNLA thon kan pe paronon lawa si ti mi thutiam kam nak min an khenter hi an khroi tu hlei kwa an kai tuma hin an mei thal zun hlei nga bike pali le waki thoki biakok na radio pol an Lonsak February ni kul hluan thum ZAN na ji pariat thronga hlei riat anun thlai TNLA Ralkap main tura timi pa chu MNDAA polin an kheng tang lai TNLA control rami phurlu ding ei in le diesel dat si khal phurlu an oil autia tol sung mi pol le driver polin an rel Kutkhine MNDAA in TNLA commander telin Ralkap paruk an kai kutan Thlak an Hriamhrei le phone khal an Lonsak sianram saklam Kutkhine pengi manjet khokoma February ni kul hluan ruk simlam na ji pakhat le minute kul ronga khan MNDAA Ralkap polin TNLA Ralboy commander telin an Ralkap paruk pol thi nai suak tiangi kutan Thlak ki hlaya an meithal an ral thuam dang pol le an phone tiang mangin an Lonsak tia thayasi TNLA Ralkap paruk thacham tlang Hnawh far Hmun jinin manjet kholami an fe laya
MNDAA Ralkap somthum rual rong thonan tongo I an kai angai chun manjet khwa hi TNLA mi la sa ta ang poli khwa si ta ang khwa ta ang Ralkap an fe chu jiang so thil danglam Ciamco an rak chek khala an elo manjet khwa kan fe ding tin tha ten an sim nyak naunan chulaya MNDAA polin hel hlong takin kutan run Tlak chi TNLA Ralkap pakhat la chu anari sin thia suak re raw thong long men du tok lawin an sit an pal tui kutan Tlak mi TNLA Ralkap paruk laki pakhat la hi chu commander tuan lai major level si za derok nak jiang manan nei law an mai thal zun nga le an phone panga khal an laksak tia Kutkhine lai hlum pakhat chunarel thu thang update neta chun Tlun lam thonan be oi an tha sal tia thei si KIA control ram Hmun kul hluan lia nili sunga Vanzamin voice somriat le voinga boman Tlak KIA control ram Hmun kul hluan lia Ralkap council Vanzamin nili sunga tum somriat le tum nga boman Tlak tia KIA information tuan vau nei tu Colonel Nobu inarel February nikul hluan khatisin nikul hluan litiang nili sunga KIA khem le mipi nak khwa pol telin Hmun kul hluan li raw ria Vanzamin tum somriat le tum nga boman Tlaki bom za kyang kap ronga siding tia Colonel Nobu chun media pol nena sim Phakani mipi Hmuan sung tianga bom an kami mipi an Talbuai kachin ram Phakan peng khorek khati veng sung jin tlon le mipi Hmun ram Hmuan sunga bom kam mi jiang mazat an umi mipi pol an thaphangin an Talbuai tia theisi an rak ka ok bang nak khwa bawruak atang lai nak khwa le rallaman sial nak jin tluana Hriamhrei pol kom khatlamin bom an kam ve si tia Phakani lai hlum pachang pakhat chunarel khosungi jin tluan mi Hmuan sung khwale khokar lak jin ti veki boman kam thep teka mipi thau kan na phe ding amlo khatlamin an kam ve mipi chun kan du law raw ri sikau ne obul len si law khuitok hmuna boman kam ti le kan thei ve lawi thinchur kudub le thaphang na reng hi kan ning ve je thlanga chi tia chui Phakani lai hlum pachang pa thau chunarel tui February thasung vial mana Phakan Hmun rami dawok nak ronga hin tual sung mipi thi hi parhan luan zawi mi somthum thain Hriaman nga phone USDP Hotu Khin yi khwa a Dam-sii ti in lawlaki ti dai an zuar chu oin an leivut vau irawadi ram then myaumya peng USDP party u Khin yi swanak khwa a Buddhist zuk kermi an hai swanak dum tili chu natphun kim adam ter the si ti in an zuari chu ovut vawin an leitia the si kandong January ni hlenga nia khan myaumya peng sung chun thei khwai dotan I te lau ti kong an hai naka Buddhist lem kermi an hai swaki ram then le peng pi palik pol pi puraw lam kil khoinak department ni hruai tu polin razawin khwalan kumzali Buddhist milima si tia anrel chun thei khwa hi USDP party Hotu u Khin yi swanak khwaraw ri si tui Buddhist milim an sarnak lau nei tu dotan I khalhi u Khin yi sungkhat vuawanga si tia anrel chun thei khwa hi USDP party an chakzet nak khwa khalasi thongni pariat kum nargis anoi nu chun an lei ramakoi niari chulhaya dom le putat sian man mi pol thon hi dum chirti dai tling hi hardam nak thon amilo law si tia sithiam pol le an khoi phungki in an don raunan a excelar lakloi mipi khal don thai an silaw tia tolsung mi pakhatin rel Buddhist milim chu akianga a inte an saksak tidai put nak mun chu nu naw lu siana silaw ti mi cha tarin an kul an chu ok nat sajia chu atinga put manakangi tivati kholizukin an thun chop tia an rel check ram tu raldaw Vanzam Ralkap councilin an lalut reraw nikum thong nikul hluan nga September thasunga khan Czech Republic ram kutsuak let L410 UVP E20 thar bullet Vanzam pathum Ralkap council polkuta athengi ramsung dawok nak khala atakin an mangre raw zautia Myanmar witness in an phuang chun thong nikul hluan ruk February nikul hluan ngani khala L410 raldaw Vanzam patni Myanmar ramsungi an laklu bethu Myanmar witness chun an rak jingzoi nga ton jang penga CNA le ZRA Eastern Command an Kapaw chin ram saklam ton jang peng sunga
February ni kul hluan nga jing isi khan CNA PDA le CDF pol komo le ZRA Eastern Command pol thungai Tlak in an Kapaw tia thayasi ZRA Eastern Command ni an thu so a chun CNA PDA le CDF komo pol hin kan control mi zawgam Hmun Ramsung Ralkap tha jang mangi in hun no ruanga hum himi kan rak kham nak isin ka ok nak aswak si tia anrel CNA lam chun hi ka ok nak thua jiang thu so man an to ri lo Phaungbin Lati khwai pachang pakhat bom apal nga Phaungbin Lati khomi palal thian chungchu kol suk dingi afe nak lam zina bom apal nga I nazetin atwa mo tia thayasi February ni kul hluan nga nia khan Lati khomi palal thian chungchu kol suk dingi na fe I jinglam na ji pariata war tluni ngol pui khana achol zun tho dingi jin kapia wa fe na ka bom kam mi apal nga I akezima par thlu a Hriamhrei an thiam to ki an tom Hnawh ha khasi jong pian pan pi tia thayasi palal thian chung hi fate panni pa in sang nei lai si bom pal ngai to mo hi akha to kin theidinga ring a lei chain ral hrangi an hun nornak chin ram saklam tloni ral ram hun pola theidinga tam kum nga lai ram boi zau kan sivekin khui Hmun khala kepal bom si se bom aphun puak theidang khali to mo thei ring kan si I kepal bom laki ral rin nak pek nak ti mi thong ni kul hluan likum October ni kul hluan li I chain info channel awareness ti mi playlist sunga post mia hi thu thang description le comment a link kan run red dingi zangfa ten rak ngai kham ke yu kan du dot mi le kan seher mi pol an him thainak ding thranga in rak share song sak vivaw ramu kan FB wall kan kho group kan ko ran group kan umnak group le messenger khala se social media danga sim thano ram ke yu tia upat nak thon kanun law som gan goi ral rang Hotu an thengo helicopter in an nol Ralkap Council Division somkwa pakwa naki columnist ralboi pakhat le hau pol chu February ni kul hluan ruk sim lama MI-17 helicopter in gan go khopi sungi infantry battalion somnga naka anhun ngal chun arak tuan hlun division somthum pathum naki battalion commander le a hau pol an phursuk tuitum chain info thaikau nak ranga chun mide thei shak ngapi rual laka Ralkap Hriam Tuarmi Hlenga long te sungi santa khatin zan war ti dai lewi swapi tu long Rawlsuang Bawmtu pai thuan thu kan hlomading Tlun ralpi panni nak lai Solomon Island ni ataki thil thleng mi si US long Ralkap Rawlsuang Bawmtu kumkul hluan ni mi midum tlangwal pa tein Japan poli an ka pil chuat chawmi friends Ralkap longi Hriamhrei chang thainon lo mi Hlenga pol run swanak long te a sani mide thei shak ngapi pol laka ZAN war khidai hnukin tidai leu pit hi thil thleng hi thong khat zakwa somli panni kum September ninga nia si France tiral ka pol chun American ram kut swak ral daulong pi USS Gregory APD-3 le USS Little APD-4 in Pacific Tiffin riat Tlun ke lam kap Solomon Island si an khopi big nak Guadalcanal tikuli lunga point koma an rual pi pol mangti in an ral Japan poli long pi pathum chu an vung pan luai law Tiffin riat thim khem tluni zan tim thim RX chana si Japan Ralkap pol khalhin an rak khlia thailok chelaw an ranai vivaw ta ga chun an rual pi pian mangsilon an ral lam long ti an rak thailaw li Japan ti Ralkap long pathum Yudachi Hatsuyuki le Murakumu in chil tonin an rak ambush May al pokpi nan rak ka bor chiam chawi US long pi pani chu an kang hlua hlau sikau dam khoswa topa shak nga pi poli eidingi Pacific Tiffin riat sungi building long atang thang long pi sungi Rawlsuang Bawmtu France chu vanthata to mo alaute narak himdam USS Gregory long sungi Ralkap hlei khat chu an thizau midum tlangwal pa te chun amai sa himnak ding ranga run so nak long chu a sep soki Tlanaman te zonga mi ai o na thei avakir Hnawh sali arwal pi Hriamhrei pol pakhat te na thiar soki churun swanak long te sunga chun adam sun Hriamhrei chang thainon lo mi hlenga sek kim chuti arwal pi thiar song hwa chu na ji khoi song rong si an long hi ka antoni si minute somlia apil fel ama khala chaw ve tuk thang
ZAN thim sikho Japan Ralkap pol khalin anrun hlia theilo asinan chui tlangwalte friends chun bauruak angai chantika an longte chu Japan poli long lama thli in nuam te ten aneng phei vi vautia thei fiang Japan polian rak mu chi che chun an kap that kauding an van that pit topa ral kai an si thang ding arwal pi pol le chang thei khaum hla hai huam lo ching ten ti dai dai sunga chuna dopi an longte ton nak ri chu ataya si chutin Japan poli long thoi hlat nak lama ZAN vara leu achak vak rata nazi parukisin nazi pariat karlak rong longte le asungi Hriamhrei mi hleinga hnuk pha chuna leu thei thi Hnailen for thwa thlauzik si minung sa ei shak nga people le khai Hmuna khanan tor asebi ka shaki inde pangkhale kathike kaleu pi lau chun keima chu thurhana karwal pi le kan Ralkap hleinga pol hi anthi teng teng ding du hilding dang kanei chuang lautin theile theilon aleu pi ten tau khowang zonga chun tangrual Ralkap poli Vanzam pakhatin anrung sarngel cheli anja ten nung damin anrun suak an Lieutenant Commander Harry F. Bauer chu aruak kha hlom nga lo an longin apil pit muar maulai seher zet chingina chuanta hilaya hin vundum le vunrang thleidanok nak anatuk lai Ralkap arak sive lo thon khai Rawlsuang mana Bawmtu men chu thungai thlaki sunloi nak ziang khala dong lo riai long Ralkap paral tha polan sunloi theunak sang big Navy Cross NV man dong Thlak asilaya ale nu khoranga Admiral William Bull Halsey nenisin sunloi nak chapi pakhat letter of commendation chu adong ve hleuhli chukhal chu abai seiban non lau Hnawh si kum hung liam vi wawi santhara chun midume mirange ti non lawi milai chau vauza sakoi rolran le tluk tlang te an hung nun theinu tu bai te rawri Ralkap pi kan ram thunai na an lak nu thong ni kul hluan ni kum mei tha khan athi nu kum somruk paruk longa Ralkap Hriamhrei silau pachang tha sun loi na ki sang big antimi Navy and Marine Corps medal an pe kan paral tharau pi Charles Jeffrey thong khajakwa le hleikwa September ni kul hluan ngania aswaki thong khajakwa somnga paruk November ni saria kum som thum pasari mi te long sin leitlun ton ten aswa san he khat changan tu pol chun thin lunglam thin nat tuk nak lole thin bang tuk ruanginga mi nat nak athi pi ta si tia angan athi nu riang ri jiang man thai non lau chinin sun sak le put choyarun hlo Ciamco mizaran phum nak than mol men mani phuman siang lau US ram California San Diego Fort Rosecrans National than mol nga ta an phum chun Navy and Marine Corps medal khal an hlan ama ngil lau nak le sun loi naka Naval Base San Diego titla pol run swak theu tu rescued swimmers poli an tileu zirnak mun chu Charles Jeffrey min anrun bun chun nikum mai sa thong ni kul hluan likuma khan US tiral kapiral daulong pi DDG 142 chu USS Charles Jeffrey tia amai min choin anrun bun aswa semnak khwa Omaha post office pakhat khal amina Petty Officer First Class Charles Jackson French Post Office tia thong ni kulhwan ni jun tha a minan pe sun loi tlak mirau pi le mi chuang muar pol sun loi thiam hi thil rau pi zet chu avasitak em vung du sin mi chu andam lai an mit men lai rau ria an long mui diriam chur chaudingi sun loi hi atha sin o hi zatin kan du tok le phot maiding achem tiang in ngai sak ronga kalong oi ngai thai jinglam khala thu thang thar hlam dang thoi to nok sal kan zom ding hau kho chen info du saki angai tu du dot mi nulepa ulenaw nan za ten zan tha I mu tho chiaw lo